prisustvu. Ovo su bili Milan Radonjić iz Kule i Milorad Novaković iz Vrbasa. Imate tople pozdrave iz Vojvodine. Pozivam vas da sutra uveče, ovdje isto na ovom mestu, Rozalijumu, pozdravimo Milana Lončara i Miroslava Kovača. A nada sve velika zahvalnost divim ljudima koji su ovo sve omogućili. Vrtalj naše vodočašće, vrtalj naše vodočašće. Pupku sveta arhijartanije, utrobi nadri čarobnjaka, na pamtivek brdu uvija se kristalna spirala. Tu podzemni puti račvaju dobivališta vilovnjaka, gde blago je skrito u večitome carstvu minerala. Baba Kusak Šiljak, rudnik stari, oj dodole u nizu sve do dole, sija presek savršeni, zlatni. 4:2:1 u vrh piramide ushićeno gledam. 4:2:1 drevnog dvorca dveri kriju tovar vredan. Golema je Orgonska gora krstata, nadvita nad virima Vrmđanskoga jezera, gde vile plešu nasred reke Mirovske. Gle božanstva divovska od Artanjskoga krečnjaka. Iz daljine dopire zlatne psine lavež, sa zlatne padine podno Latin gradine, raskovnik bunovina ladež, matičnjaka kičice mandragore, raznijih čaja i gorkijeh trava. Na oltaru uklesana kamenita glava. Mio miris iskona budi čula sputana, kufuovi emisari s vetrom šalju pozdrave. Tajna tajni, tu je stolećima skrivana. Krepki da hodočaste, nejaki da ozdrave. Krepki da hodočaste, nejaki da ozdrave. Baba Kusak Šiljak preslo, gde čudesa bivstvuju, tu stoljaše egida. Na svevidećem vrhu volšebno je žezlo, gde Gorostas stoji, rtnja piramida. Najlepša vam hvala.